U vremenima kad ljudi nemaju novca, u poplavi raznih humanitarnih aktivnosti, kako potaknuti ljude da se pokrenu i pomognu udrugama da rade svoj važan posao? Mislili i dosjetili se. Svatko ima nešto što mu ne treba. I nešto što mu treba. Ok, ali može li ih to potaknuti da pomognu? Može, samo im treba dobri buvljak. On je više od buvljaka. To je online virtualna platforma koja omogućava ljudima da daruju stvari koje ne trebaju i drugima da pronađu stvari koje žele. Recikliraju stvari i dobru energiju. Ok, oni recikliraju. A gdje je tu dobro djelo? Tu sam te čekao. Kupac umjesto prodavatelju novce uplaćuje humanitarnoj udruzi po svom izboru. Super transparentno. Prodavač se riješi nepotrebnog, kupac dobije željeno, a udruga novac bez kojeg ne može funkcionirati. To je win-win-win situacija. Znači, ti samo zaviriš u ormar, podrum ili tavan, pronađeš cipele, loptu ili staru budilicu, fotkaš i pošalješ meni da ih stavim u galeriju. Kad dođe netko tko je bos, voli nogomet ili želi znati koliko je sati, javi mi se, rezervira predmet i izvrši uplatu humanitarnoj udruzi čiji rad podržava. I to stvarno funkcionira? Of course! U zadnjih par mjeseci spojili smo preko 300 ljudi dobre volje. Pomogli brdo udruga, dali intervjue za Jutarnji, Večernji, HRT, Novu TV, više web portala, a uz pomoć dobrih ljudi nebo je granica. Cool! Ljudi su dobri i vole pomoći, samo ih nekad treba malo potaknuti. Pridruži se i ti. Pošalji mi mail na bosko@dobribuvljak.com i pretvorimo staru kramu u dobru karmu. Bye bye!